Kuliah sebuah people log baru tentang EAP yakni ke video yaki exam date ki balapan kerja berkunjuru yaki yaka date bagian A yaki admit card dan EAP yakni ke video bagi ke video jangan adu ke bakut dan EAP yaki jantan kam aling penta impartial modification of the office letter number CRB MLP RCR date long the 3rd April 2025. It is to inform to all concerned candidate that the timetable for the writing exam of all the posts has been finalized as per the date time mentioned below. Taya kani natakin ber EAP itu ki perkara kibalapan kerja ki exam date kibalapan kibala zen sen aduka lai tarik janggu bana April jarupsan taya itu tarik kibalapan kerja amta kad sedang no aka kad tarik bisa kade sedang 10 tarik kibalapan kerja kade karpratarik kadeu mentau benai kadeu por singi play mo temta kita pun kerja biang taka katarik bapi sistem to exam kadeu ka karpratarik perterte seneng tengene pej mentamo nam tak pos benikong kada UBSI piawan to ka pratarik jong benai me ada pesan kada pos ngi ublei nadu ka por kendai baji hadu ka khar baji nam taki exam center kada po all district headquarter na po jong ka miklea baar dega signal bian operator pihak bantu batka MPRO operator pihak bantu ka satrik jong benai me ada opsan kapor joka signal bian operator pihak bantu ka kandai baji do posting padam taka MPRO operator pihak bantu hadu ka por si baji hadu arsteng mtaka on am branch constable batka fireman mekanik batka mekanik pihak bantu ka arsan tarik jong benai me ada opsan ka de sngi sisa jan odes ngi blay batka por bapia bantu jongka on am branch constable por kandai beji hadu posting bat mtaki fireman mekanik pihak bantu por shibaji hadu ka arsteng bat mtaka fireman batka driver fireman hakalai pui tarik jong benai me ada urusan pihak bantu por kandai beji hadu ka posting penyuka driver fireman kadai ci bejisteng haduka arsteng tak AB constable BB constable MPRO GD batka constable handyman kadai ka string jongu banai jon ada opsan batka driver constable lukunju jong ka EB group kadai ka singi sonde berkepor exam jongka EB constable BB constable MPRO GD constable handyman kadai por kandai baji duka shpo baji bertaka driver constable AB group kadai por si baji duka arsteng tentang pen ibang pen saya ki por rekidiat bagi pen ayaka admit card tentang jongpi pen rumah pentaka exam center kadai malam lagi Qatar ki sentar malam ki sentar jongki district jongki MLP mo. Candidate appearing for written test are requested to download their admit card from the Meghalaya Police website which will be available from 12 May 2025. Tiki candidate nam tak ki admit card por pin yo ban download bagian supply admit card nam tak jongpi pila ban lainnya po jong Meghalaya Police website bagian sapen mi ka kar arteri jong benai jong mentau benai me pila ban cek kadai ka pila ban cek por step dan por janmir kum jo markin ban pen mi por step mar ka bontan pila ban cek por mir kum to pila ban download pen sei ki tarik exam jong ade ba pin to exam jong pi kan sapen mi baro kin sa ai po jong ka admit ka jong pi bat kum juro nam taki syllabus ki jong pi ti candidate further, candidates are advised to regularly check the official website, Meghalaya Police website for more update. If any queries, contact CRB office during office hour. Tagi candidate dam taki don kino dan kam, pila mencek malakapor pojong ka Meghalaya Police website. Lesi kidon kijong to DA, tapi pila man kontak ka pojong ka CRB office. Pila man kontak tang por ba play office mo por play office hour. Tadi di mentep pun EAP menta, suah share lang kini video jonga, perlu jumpi, mau ban subscribe ban like ke channel jonga, komen like dan kini jenang kam. Tadi di mentep kubli sibun.